Ban yo ya ki Khubor bat ki jingtip pila aban subscribe ya ka FLOWDA Miles channel. Ha ka jingelang ka balapan long daga seng VPP ha ka snong malki Khublei Shibun ka bahaba poka laimkra malki Adon Moses Council constituency uba Ardent milo besai mo uang ba menta kini ki seng ki padon ha poka sarkar MDA Khamtam ka NPP ki tieng balada ka VPP kawan ha ka bor ban bat yaula kam sinshar ha Khasi Hills Adon Moses Council bat ha Jainte Hills Adon Moses Council kini kenting ba wat ha Garo Hills Autonomous District Council ru kan lait nakakti ke jongki don ke jing tieng jong kini kiwei ki seng sang pothai Khamtam kini ki seng ki badan hapo ka sarkar menta Khamtam ka seng NPP kadon ke jing tieng ka bakrau balan ka voice of the people party ka bat yo lakam hapo KHADC bada JHADC ka Garo Hills kan lait nakakti ke jongki Namanya garu menta kila pek kamang yang kini election MDC. Balik kini election MDC kalau kau berdon kam. Namanya day ka election kapan lam lenti sakit jingkala. Kumpangi juang bagi jing job kajingi ke MP kam dia berkut. Kadai tangi jing stang. Bat ka jing job kajingi ke MDC kadai tangi jing pin scam. Ya ke bangila stang naduh ke MP election. Kadang ke jing tieng ke bakrau. Nama kata kile lat kat bala pi menta kisah menmi ke jing tho omenela la viral haki social media. Kawai ka news report mo kot Khubor rupang. Al penyau senam kata ke jingja ke menmi kot Khubor. Menta ke sedang menmi pertebian. Bagadan kata ke jing pelong ke jing yang breu ke jing syatngan hapo umnyo namar balik hiar penteri mu Ardent. Kadang jingari you kata apa kali election menta. Kadang jingari you kata. Bak kali election. Niki kwah menta kumno ban lek kapala ban discredit lani ban penduk jing syariah yang rio Ardent kerwipik kabadan kilat kelinti. Nganum pala. Kumba ke BJP ka nyan ya ke Am Admi Party po Delhi. Ban penpat ban penpra ban pen resign kumno tai. Kibakum kita ke jing persangkitan ya ke Voice of the People Party. Ngamar tin. Bahkan dalam jing persawat dan penpat ya ke Voice of the People Party. Dan marga ada mapi ki pajba pim pinsyong rim pim nong ki pajba ki ba pengor ki ba husiar nginum la ban poise kata katom ban wanrah ke jingkela. O kalinti ke bangi hapan ya kalau ke bae. Kalau ke bae aduh kata uni pajba mentau la pai. Tegai ke bangang lait keleng-keleng ngong ki pajba. Ngong nakam tak itu ki bedang artetin ngam snowper pila ban artetin. Pila ban artetin. Tangba wat numpat kentat kat bab 4%. Kamdan jiman sawan persyang pila kesyani kini ki parti ki berim hakani ke jela sanpuar kini ki snem pyllait kini ke parti ki beran shmi mental lai snem tam ngila syak kento kat syabapai